Sezonalno smjenjivanje dekoracija u životnom prostoru ga dodatno transformiše i koloritno obogaćuje. A kada su u pitanju tople boje koje podsjećaju na prirodu koja se postepeno uspavljuje, onda je vrijeme za jesenje dekoracije. Jesen je godišnje doba koje stvara promjene kako u prirodi, tako i u našim domovima. Više vremena provodimo u zatvorenom prostoru, a da bi ugođaj u domu bio što opušteniji, dekorateri nam savjetuju da tople boje jeseni jednostavno preslikamo u prostor u kojem boravimo. Za početak predlažemo da krenete od odabira preovlađujućeg kolorita. Tople i izražajne boje glavni su adut za maštovito preuređenje životnog prostora u tonu jeseni. Ako imate namještaj u bež ili brown boji, sjajno se sa njim uklapaju dekoracije u svim bojama jeseni, narandžastoj, žutoj, smeđoj, zelenoj, pa čak i jarko-crvenoj. Sve su to divne, oku prijatne boje koje u vašem domu stvaraju udobnu i opuštajuću jesenju atmosferu. Ako te boje već imate u enterijeru, onda unesite dekoracije u neutralnim srebrnim tonovima. Jesen u enterijeru čine i tkanine u bojama i motivima jeseni, poput zavjesa, stolnjaka i tepiha, ali i dekorativno upotrebni predmeti poput vaza koje dolaze u tamno-crvenoj, žutoj ili zlatnoj boji. Stočići i komode mogu da ukrase porodične fotografije u drvenim ramovima, ali i tacne na kojima ćete postaviti figure nekih životinja poput ježeva, vjeverice ili jelena, kao i bundeve ili dekoracije koje podsjećaju na zrelo voće. Lišće, tikve, jabuke, kruške, kesteni u ukrasnim staklenim zdjelama ili u pletenim korpama odličan su dekorativni element ako se postave na ovakvim pozicijama. Imajte na umu i da drvo i njegove prirodne boje uvijek daju neutralni ugođaj i pojačavaju osjećaj opuštenosti u prostoru. Zlatne nijanse unose notu luksuza, dok će paleta zemljanih boja idealno upotpuniti priču o drveću, jeseni i toplom domu. Jesenjoj čaroliji u domu će doprinijeti i odgovarajuće dekorisani sto, kao i pribor i posuđe za pripremu najukusnijih poslastica, od kalupa za mafine, preko šoljica i setova za kolače, do tacni za torte. Uz njih posude ili podmetači u obliku listova ili jednostavni drveni podmetači mogu biti idealna dekoracija za trpezu koja se sprema za goste. Ako imate terasu ili balkon, kao i lijepo uređeni kutak za sjedjenje u dvorištu, možete uz pomoć nekih komada namještaja i dekoracija stvoriti intimno mjesto za večernje druženje sa prijateljima i članovima porodice. Upotrijebite manje fotelje ili obložene četvoronošce kojima ćete okružiti metalna ložišta. U njima možete naložiti pravu vatru, čime ćete prizvati toplinu i duh nekih davno prošlih vremena. Dekoraciju u bojama i motivima jeseni pronašli smo u Home Decor radnji Lamia Casa, čiji se saloni nalaze na starom aerodromu u Podgorici i u shopping centru Butiko u Radanovićima. Jesen je i zvanično sa nama. Sa bojama koje se napolju postepeno smjenjuju i naši enterijeri počinju da se mijenjaju. Iskoristite jesenje dekoracije i uredite svoj dom u toplim bojama jeseni. Trend ove sezone nije ništa drugačiji od trenda prethodnih godina, jer za jesenje dekoracije dizajneri uvijek inspiraciju traže u prirodi. One u žutim, narandžastim i brown tonovima i to su neprevaziđene i vječne boje jeseni. Ako nijeste sigurni u sve to, izađite napolje ili pogledajte kroz prozor. Tako ćete sigurno dobiti ideju koje boje idu zajedno u enterijeru i što daje energiju vašem prostoru.